Mwaramutse inshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi, tubahaye ikaze muri aya makuru y'uyu munsi. Amakuru ari buze kwibanda cyane cyane kwifatwa rya Barafinda Segikubo Fred. Uyu Barafinda Segikubo Fred akaba yarahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda bita RIB kugira ngo bamubaze ibibazo bikurikiranye n'amagambo yagiye atangariza abanyamakuru batandukanye, cyane cyane abafite imbuga zikorera kuri internet. Amakuru dukesha isimbi nuko uyu Segikubo Fred atagikurikiranyweho n'ibyaha bamushinja, kuko ngo yajyanywe mu bitaro by'Indera, bemeza kuko ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, ariko icyo kibazo kikaba kitatangajwe, bakaba bakigize ibanga nk'uko byemezwa n'ibitaro bya Ndera ndetse n'uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Marie Michel. Uyu Segikubo Fred akaba ashinjwa cyane cyane kuko yavuze kuko abayobozi bamufungiye inzira igiwiwe, akavuga kuko ari we mu perezida nyawe ushobora kuyobora igihugu cy'u Rwanda ndetse akagishyira ku murongo, ndetse akaba yaragiye atuka bamwe mu bayobozi mu buryo bw'amarenga, abenshi batemeranywaho n'uru rubuga kuko n'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kuko ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe bikurikiranye n'amagambo avuga, kuko hamwe agaragaza kuko adafite ikibazo mu mutwe. Uyu Segikubo Fred akaba ari umwe wigeze gutanga kandidatire mu rwego rwo gushaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandidatire yiwe ntiyaza kwemerwa, ariko abantu benshi akaba ari aho bamumenyeye kuko yashatse gutanga kandidatire yiwe kugira ngo ayobore u Rwanda. Akaba yarahagarariye ishyaka ryitwa RUDA kuko agenda bitangaza, kuko ahagarariye abaruda n'abarudakazi. Iri akaba ari ishyaka ritemewe mu Rwanda, ariko uyu Segikubo Fred akaba yarafashwe ajyanwa mu bitaro by'Indera nyuma yo koherezwa amakonfokasiyo cyangwa ihamagazwa zibiri ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Akaba ashinja abakozi b'uru rwego kuba baramushimuse ndetse bamujyana ahantu hatazwi, bamufungira aho hantu. Uyu Segikubo Fred akaba ari umwe mu banyarwanda abantu benshi bagiye bibonamo bitewe n'ukuntu agenda abasetsa cyane mu madisikuru yiwe avuga, ndetse akaba agaragaza kuko iwe ari umuntu w'umunyabwenge cyane, kuko avuga kuko afite imyaka 250 mu mutwe. Ese uyu Segikubo Fred mu minsi ishize niho yari yafashwe, abenshi bavuga kuko ashobora gushikirizwa ubugenzacyaha, ariko uyu Segikubo Fred akaba baramuse bamujyana Indera kugira ngo bamusuzume mu by'ukuri, barebe ikimutera kuvuga ayo magambo agenda ashinjwa. Uyu Segikubo Fred akaba yaravuze kuko yiteguye, ndetse birinde kugira ngo hatazagira amaraso y'abaruda ashobora kuvira mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ngo gishobora kubona ishyano kubera iri shyaka ryiwe rya RUDA yashinze. Mugende mukora subscribe, nurangiza ukanda ako kantu kameze nk'inzogera, tugende tukugezaho aya makuru uyu Marie Michel yagiye atangariza abanyamakuru, kuko uyu Segikubo Fred atagikurikiranwe, kuko umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ntabwo akurikiranwa, kuko bavuga kuko atikoresha, ahubwo nyine ari indwara imukoresha bigatuma avuga ibyo yishakiye. Ariko Segikubo Fred Barafinda
umuyobozi wa ruda iwe akaba avuga kuko nta kibazo afite mu mutwe, ndetse bigahamywa n'umugore wiwe nawe ugenda utangaza kuko Segikubo Fred ari muzima, ndetse yagize ngo uruhare mu iterambere ry'u Rwanda kuko yagiye ahugura abantu benshi. Yavuze kuko yahuguye abantu benshi bakura mu bujiji, ariko abo bantu ngo akaba ari bo bagenda bamukurikirana gutangaza amagambo adakwiriye. Segikubo Fred n'umugore wiwe bakaba bavuga nk'uko iyo aje kugira ikibazo cyo mu mutwe ntabwo ari leta yakagombye kumuvuza, ahubwo umuryango niwe mu by'ukuri wagafashe responsibility yo kumujyana kumuvuza, kuko yaganiriye n'Isimbi yemeza kuko adafite namba ikibazo cyo mu mutwe, kandi ntawe umurusha kumenya ubuzima bwe bwite, ndetse n'umugore we yunga muri we avuga kuko iwe nta kibazo aziho kuri uyu mugabo Segikubo Barafinda Fred, umuyobozi wa ruda. Uyu nguyu umuyobozi ubu ngubu akaba ari mu bitaro bya Ndera, aho ari kwitabwaho n'abaganga bashinzwe ibibazo byo mu mutwe kugira ngo barebe ikibazo yaba afite ukuntu giteye, kuko byemezwa n'ubugenzacyaha bwo mu Rwanda, bukaba bwemeje kuko afite ikibazo, ariko icyo kibazo kikaba kitashizwe hanze ngo bagaragaze. Ngayo nguko aya Barafinda ntiyoroshe, ubu ngubu akaba ari mu bitaro by'Indera. Abageze muri biriya bitaro namwe murabizi kuko abarwayi bo mu mutwe hari igihe bagutera ngo igishinge kikumara imbaraga, hanyuma ukazavamo uri umuntu uri kuri gahunda. Bakunzi bacu mugenda mukora subscribe muri benshi, niturangiza tugende tubagezaho amakuru agenda atugeraho nkuko twabyiyemeje. Mukore subscribe nurangiza ukore kunzogera, niturangiza tugende tukugezaho amakuru uko agenda atugeraho ari menshi hano ku mbuga zacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.